Yesu re mwana gwandika Yesu omusaye kunazisa nebasanya Yesu murokozi. Katwecureze tushabe mwimutse mutima yanyu twenda kwebaza Ruhanga munonga ntukwebaza ntukusima ntukuramya ntukusimire nama y'ubushwere abo kuba twena nko kuturi umunjo wo tukabahabwe nama y'ubushwere kandi nubwo bwatandukwa Fred na Angela nubwo wa commissioning izobere ngo nabo bagende bazare bakanye bejuzensi yebare hanga ntukusima abo kubahonka abajurizi ntukusima abo kubena amegine yawe n'ekitinisa nikitaburuho bajurizi bayo mbwenu tuhabure kandi utahabura Fred na Angela bonka uhabure na twena ahabo kwa buri izoba barasiya hamuntu kandi bari kumwegesa ahabyatari kushurukirwa n'ibyatakumanya tweshurure tugire twakumanya hobusya ninga tongera habe turi kumanya yo Yesu Kristo mukama wetu asimu ofuki bware twakikarwa abafukire nembeho tukute tendereza Yesu mwana gwandika omusayi kunazisa kwebaza omurokozi. Abagore beitu kandi bakuru bizoberi Fred na Angela abazaire banyu embajo zombi Dini wa Emmanuel Cathedral mukama wita simwe asima munonga otarazairwa mukaza benu yabura kusima mukama kunkuru kumangwa akazarwa nyina agira ati mukama wita simwe asimwe munonga abo kuvuga nuko muhanda gonko kubaho kwitu ename giti y'abantu nena mayarhanga mbweno kureba ngo hatwijaha kujorora Fred na Angela ngo baze bagende tubashabira umugisha Ruhanga bahereza abantu abahindura ihangarhanga barugwemo abantu abo icyo kusima Ruhanga okubarinda obusheru abana okubarinda obusheru okubarinda covid okubarinda byone muri kumanya bita abana bakashoma bakeza abayishema bakatweta tukaba bajurizi ona tecyo kusimira Ruhanga eza Yesu mwana gwandega ronyi omusayi kunazisa kwebaza Yesu murokozi. Mwebare kwija kubahise kitinsa Fred nakusima bako wandetera abantu abuntuire ntakureba ubu naherere ko umuntu urabeni obabeni beta geto nahata bakimweta geto ukanyunga mweta kavu kamotoka kamotoka ntwire ho mwene izona ari bakamotoka geto yarhanga kangambira mu bitinise bye karisa geto yar nankunda keshere kihanga ki mbwenu wakora wareta abantu abo bari tumukasido mbwenu twanda kuba mazima kasido gimuherereka mu myaka ki mbwenu mureke abishe mutendendeze nankunda nakamotoka abo kuba kasireji nubasa ko bahirekeraho bagaito tukuterereza mwana gwandega omusayi kusima Ruhanga munonga ahabwa Grace tumwine no mucyara wawe iki kimwakora kucyetaho ntwenda kusima Barnaba nabanyanyaho iki kimwakora okwija kumarembeho rwakashugi weri muri kitu batendereze neba kucyo cyurungi abantu okutura hamwe
nibakwatanisa nibakunda tukutendereza mwana mwana gwandega gamurungi omusayiguna Sinkwe basa nyenda kusimba rwakashugira ko kugira imbabazi nyowaho wanjye obeno nsirote niyo warabanze kushwera rero mukazi wawe yakire umukamwana mbene kunke imbabazi no kurekwa wagira ngo ushwera umwana ahabo kuba nubunaku iwe nukigaruka mbene iyo bari kuhereza umugisha umwana wawe ngo ashwera umunaku we utakaza kwebanza ayo nuja kugarukayo kunkohereza umwana umugisha gwo kubanza ashwera muri cyo tsimere rwakashugira tendereza Yesu uri mwana gwandega mutawano wawe ukwereza rwakashugira mukazi nangwa nyenda kubasimira kwirwa abuhejo bamuhirirwe birebi abana banyi tubari kurenga haze icyo kintu kiri kumanyisa cyango kuba muzayirwa n'abantu mutwire n'abantu muturene n'abantu bakabashwera mukashwera nabo bakatwara abana banyu katubasimira burungi abantu bagire bakurata abantu bagire bakurata abantu bagenderere abantu tubatomera numwebare habati numwebare kuba abantu tendereza Yesu mwana gwandega hata aba bantu wabo hari bicweke cyawe cyabutemberwa nikinyu stihanga ryaba bakijuma abakijuma nabantu bari kwekunda egiye bari kwetarientanga ne yabanzara ne batinka nende ya kasisi ishento tinka nenda yabo nende no muntu no mwana no nureba umwana wabetimbira ashana tinka wewe watinka uri nashana kanoti no muntu mbwe nicyo ngibonye manyisa ngo marya kumwe cya kiro nemwe cya mushana nemwe cya echo nikimanyisa ngitubayine ntahirizi ahabo kwa namaka gabo tinka no kwa batarombaga yaro beno naro betimbiraro no bamwe mbwe nicyo kimwe nababwe atworko rga hari yentanga wakumbagara hari yabukumbagara umukenzoka ejo nabwejo nabona umuntu mbwe hatabantu kubaye mazire butemberwa hari nicwejo konka mbwe nimwe bari kwe packaging aje kutura kumwe mukaba umuntu omwe mukakwatansa mukakundana mukagera abantu bakushana mukabarinda nabana nimwe mwe bari okutasha musabazire banyu mwe bari munonga kandi mwe nimugize ngo abantu bakurataho tubene kibakurata abantu mbwe ndiyo kanone ndiyamba na matsiko na beno n'ikintu ekanisa nemwe sero nemwe ekitehurize nikimwe hamwe kanone yamba nike yakasha nemwe mwine kimuri kumanyisa mwe bare nabasimira rahanga munonga mbwe hata bagore bitu nemwe tubasima ninyenda kugambira ngo bariya tubakubasa kwe packaging aje no mushiki wabo ke packaging aje ukanywa marwa ukarabana mukaretse njaye ngo bamukwereza ngo nhoye mushikoro rwa henda tikiri kubasa nawe wibare kwe packaging aje ukabuwa rwa henda ukabuwa rwa kashugi ukabuwa muzwani ukabuwa baranaba ukipackaging aje nushisha ukatukutumura ko bebe nutumura tuba kandi ibintu bigenda nabyo ninke birungi kurube nutumura butakwiha mukazi hari yarabutemberwa kanyabara nabutemberwa tekemo mbine wibare bambe ni bumwishikiye bari ni butambire manyi ukwiye kwataje mutambire bishikimwe
mwebare abazeire mureke tutera abashya bo mu ngaro munonga omuntu bakufa kukurata konka omuntu takaba muntu konka bakamukurata hariho omuntu wumbe ningamba nyuma abazi ukabima bamwe nibanja hariho omuntu wumbe ningamba nawe yangira atamano atonor konka nyo tar kuihahente atana waju no konka no boine hente tur kunkurata konka nguri yarar tumtendereza ngo ninkwenta tukujitwara unajiwe n'umugambi bugamba bugumese mbwe n'umuntu tubamkurata konka umuntu naba yipakegingire noyemanya utindi umushiki wananka utindi umunanka utindi umushikuru wakibanda ukirindire icyo kaza kikutambira nyabura wagabona utambira umutaka gwa habati bweshikana ko kutaho kwe pakeginga geno yo kutokonora no tribul kabiri nabo cyo mwebare rahanga baherezo muci abayino muco kubari mwene umujyango tumwe n'umugisha abana mu azana bajyango bayino muco abacurezi aho kubabo bari yahungurense nambwe numwe bari kucureza manya hatu wakubura gutembero kandi no guyaza kubura kanyava bayino muco abacurezi aho kubabo bari yahungurense bayino muco abagerera iro nenjare bikwikiera kwega umusereza utananyinje girweta tende okego umusereza utananyinje wero mukayihuri okego umusereza bayino muco abagerera enjara niyo ukwikiera bwino hangasimu mutabariki efutwe kabatsomera ecyo kubaza cyankirwa mu mfumu za Sermani omukazi w'umutima noho wakumuzora now hato mukazi w'umutima ba describinga ebiruko muretero kuba mukazi w'umutima hate ibiti byogo ogu no mwishikari yo nashorwa yaza kushorwa hate akiri mwishiki yahingirwa hato katuzarimo bezirikira bakazi omukazi w'umutima obo bagera ngo noho wakumuzora ebito aza kugamba ebibuli yagamba ogumeno yekebera rero tuje maxi uje utati nyowe ndahi echo kubanza omukazi w'umutima akoragiba tamugwisa ko akoraje iba ebiro byona ebyamagaraje akoragiba yaza gukora giba nateko kumuhura yaza gukora giba nateko kumworobera akoraje iba tamugwisa kubi hati mbweno bara ningo kugira ngo mbweno bara ebigisha yawo hata nayo bara entaro zawo nabaro ziresirwe ki nko kutwara hariya mbweno bara ebigisha yawe yona kama kuheire buri kumwe kuma kwishuti mbweno bara emukwise kuna baro kuberesirwe ki akora giba atahora kushanga entonga nenki bakimanyisa ngo ngo tumukazi w'umutima oshwirwe urumukananka noyeze rukotorwa kunkatura umukazi w'umutima ahabo ko bajya ngo umukazi w'umutima akoraje iba ebiro by'amagarage gone tarako mukoraje seasoni akoraje iba mukandi n'umutima gwiba ahabo ko mukoraje gumwesiga kur amakuru umushaija wawe kuza kwesiga kuza kugira namemwe nawe kuza kuba munywano wawe kuza kugira ngo akamuroga kuza kugira ngo amutegeka kuza kugira ngo agambirwe umukazi takiba mushaija no banzo koraje umutima gwabaro abamwe eyibar kwerente to kugimanya kanshunku zirigi abanda habukujunwa n'ubukristayo kwarukuga kugereza ahurro muntu nasimu turukushara omwana agira taza twahereza nankente omuntu atakasimira taza omuntu ogu yijana yishumbushe nte yembwene hanga yamuherezende ogwo kuzigi babo kuba kora wanshanga mu kibuga tinguza kubanza kandi kutahendwa ngo ninza kushabora umukazi kwerezete ngaha kandi anyway ntashisha emtwe mirungi yababe kongo muntu yanshanga mu kibuga afererwe nti mazima ngarike nduguze kubuza more ntimpereze rwakashugente apane cyo tinka kishikire mushabire konga kundu kurugayo ni ngambera more ntazarahanga yahereza rwakashugente
ente ye efire ninga taha nankunda mbwenu tutaha ntukunda ndo mwisho mbwenu kuyeza hanga ya muhende nanyemeza ati yebare ubwo nawe natendereze ente yitwa muhereza kunka tiri kugaruka muka reka maze nkorumuka apana icyo tiri kukibasa kandi abubwa bwankozire genda ngo tukwitengeza ngunze kumbuza kunda nanye nente nyinene torukunshabira ante mu kibuga kabura ukitandukana atona shagende kunka mbashikana mushije ubuwaye tatereye kare iroko tugende kandi ayibambe huriu ente yabuzura mu kibuga ngo hati yarga cyayi ngo mukazi yagira ati ayibambe wanjanga mu kibuga ente nagiteraho ente basitwire tinzine kunahikomuka ngo bo naza kujumwaje ngo bantayisa atona shobo David agende wenga nabona ubundi ukureba nogenda nawe kashikunda nangine nancetegeza ngo nze kwanza kushabursa hurra kunga mwero haho kandi ari mcomi ungi munonga ona kujya tona shi atuyihangana tona shari yagenda kunga haza no kubaho ari yahomanya ambese tokora abo inababa wende hagati yazo kiroko tugende turembeshe mbese tubuya bishikore tsirinye bishike nankaka inye babe ahabo kumutuma goyiba kumwesiga mwenente umusheje abanza kumburra hati umukazi yamuhugura ati nyawe nankata garuka yukonka huriwe mwene cyo mushabire nanyamakuru tinde murungi konka koragiba tamugwisa kubi kandi no mutuma goyiba kumwesiga nambuye n'abasheje abo no shutu ncyo barkwikirayo akiba yashiriye inte yabuzire akajya tumesha umusheje we ate munyanya ko uhurira mweta munyanya batinde na kazare kona ningo wishemwe wanyu kwara yatwa mukwereze enti kwara yagira ngo wete utagenda ko kamusheje wiro kutugarikiye tuzekore bende irahangarago akoragiye tifute agateka ngo wabokozire kubinguno ngo uri kumuteseza ngo umwana munyo cyangwa ngo oyo soro mukozire kubingo cy'uno kimuteseza ngo naje muhata kujya umwana ngo bakora igifera takujya konga bugu konga ari kigende kandi kikwamisirize bintu abantu mu makomo bintu ecyo kubanza akoragiye kandi n'umutima gwiba umwesega ata wayekebera wayishango ryoto ecya kabera yezerka kwaba harho abanyamuhara yezerka iba kwaba ine bintu bicya yezerka tabantu barkungayira mushayira ayezerka mbintu byona nkukumuri kumanyamakoga kubagari harho abanyamuhari harho barkumurwansa harho barkumhaka ayezerka muringo gwona ayezerka taza tino kuja kumunyombe rwanje ayezerka taza tino kuja kunga yakankuratse mu ayezerka bamkuratse mu ayezerka muri buri kintu ayezerka matungwa ayezerka abana b'empene barikushora bakayitwa enyama ishwa umwishwa ngwari yaho ngo mukana nkacumbe ayezerka abana b'empene babatanga bataha ayezerka amanyabakozi w'icyaha zo kweshera ayezerka muri buri kintu kandi hari urukushitama nubuye imukashitanye besha abakozi bagira itindi kumanya kana nimpuriraho mu kibuga okwezerko wetkurum nubo bariya bawe bahogoza ayimuka azumbyanza tunda hogo izezergo washamushanjwa bariya hogo ize takweferayo nekisonga nakundwa babibona nibamuzanisa bona kunkambo negengene ntajita mufuhi abayishemwe egengene ntajita mufuhi kunkambo takweferayo ayezerka azo kwezerko miringo yona ayezerka ngwense tamugaya nguyiba nwatashoma nwatahereza cicero ngo tubara mu community tubara mwayezerka ayezerka azo mbibina ihamwe center hereze bitweri bahatara kumanya ayezerka atarukugayo atarukwenda ngo musheje wagayiwe ayezerka wacuragera ecyo kubanza umutima gwe bagumwese akoragiye ecya kabiri ayezerka ecya kashatu atebekanisa zajya ibintu byatebekanisa ukutebekanisa no mangu notaho mukayo mu shayitano rejagarara ushange jagarire nentebe zagarire ubu bumbe ninchikora pastor yoshitama aza nyinemezi nikora koranto mu ntebe debo mu ntebe hahize tutahira umuzindo ushanga mu mucucu
nemputi tebekanise nembwa tebekanise nebintu tebekanise byona mbweni mutumugambanya gari yagata tebekanise kandi no kutaho mucengera cyo nushanga kitatebekanise bishi kitande kitocyara nanyenda kwija kucyara bona noyimuka noshora n'urwo mukinabiro nutsige kitanda cyawe kitazire ogungwa tebekanise atebekanise ibintu bibyo nushanga byumbuteka mugende mukebere buri muntu yifuko ikebere atebekanise haza ikibuzo cyanjye cyangwa umukazi w'umutima noha wakumuzora hatibyo ryuturumu iworonde byawe aho rukwera rero ugiye nukebera ecyakana ayetegereza ajya twitwonko umukozi ogunija kwite bintu ayetegereza n'abakozi ayetegereza n'abagenyi ayetegereza n'abana abetegereza ajya twita umwana wo gumenofana umukazi wayetegereza ntiwari kwetegereza n'abana ntiwari kwetegereza n'ufomutuma ntiwari kwetegereza ibyo mushira atakamanyira ayetegereza umukozi ayetegereza umugenyi ayetegereza mbere kora buri umuka yawe abenkofira muzujureho bambe ko kutaho mukanse bazujure mwebare ayetegereza ecyo imubakazi mwakunde bityo ecyo kiriyo tumukimanya ngo numwetegereza ni mumukura bakakumanya umukozi nambwe tumwine buzare n'abakozi ahabo kwa nimbetegereza ahabo kwa nimumutura rabo mumaka numwetegereza umugambera kandi nabo umukazi w'ubwenye tara kumwetegereza akabashukira umukozi nyenca kaye nakutema nakwita kwara kumwetegereza gambiri batwonko umuntu ogutugire tumurungi hata nawe ibatandika kwetegereza kwako bari umunyabwenge amwesasira mwihakaruka konko umurimo wa identifying anoha n'umukazi ayetegereza ibyo umukazi w'umutima horre kindi amanya mbenu kwararo Fred ubwo umukazi mwaza kumare Sundays naza kuba yako the moment yako rara tumuchuwa nakumanya imubasheje okwano kwane nakumanya akwetiriza habo kuba no mwombe kakata kwenda kushenya no munyabwenge kunka noshora nakumanya mbenu ngukumanya noretwa hariya nakumanya nojo inekenaga nakumanya nojo umudu nakumanya umurimo gw'umukazi no kumanya tibyo musheja ebituriya by'umukazi amanya mbweni kura butamanya mbeno mangu ne uri harubugenge amakuru to umutima konka w'umukazi amanya ecyahamweru mwachura ninga tumwachura yagira ngo kandi etabaza y'umukisengeke terara etabaza y'umukisengeke terara nambo netabaza ze musenge bingi zerere kamba gambero kuzerere hariho mukazi utakurara munaiti Bible netugambira nko musheja atategeka mbirugwe no mukazi no kwatategeka mbirugwe embere nkwehkane tagatarana torkubaza kuntagatara oryo umukeshwe kucyoyine ningikijwa rocyoyi mbwene gitabaza neyaka wante orwa mwanja ndakaragwe etabaza tikwaka tinkwenda kuzahare unketabaza z'umushenge ebingi tuzacyaka ubwo yatuhabura yaheza uwatwara umuntu aganensya yatsomera igitabo cy'Abaheburayo yajya tukundana kugumeho okundana nukurekwaho bikoro itwa abantu ntukunda for the facts ntukunda itwa factual love I love you for the reason nuri umweshongozo mwishwe wayishongore don't love me for fun love me for the reason itwe we love for the facts ninkukunda abo kuba inente ninkunywana ndiyargo nkwiyewe n'ibinungi ninkukunda abo kuba inabana barungi ninkunywana ndiyakwiyeho mukazi ninkukunda abo kuba oyino ryo mushejo ine bigambo byo kombeka ninkwika ninkutuganda mu byo kombeko wanje
ninkunywana nimanya uko muraka yenje nanye ninkutoreza abantu batoya bagenzi babo babahindura icyo muhendo nokunda omuntu ojwara nkawe nokunda omuntu otunga nkawe oyorora nkawe munywani wawe nakutambira itwe kwakugira okukundana kwanyu kugumeho nukurekwaho ebikoko tokuza nyakasharara okaija shamwenda ngu yaguma nakukunda taraguma nari ibikurya wenka ngu yaguma ijwire nakake konka tarakurwara akakugira tindwera kushite uyaza kuterera abo ngo mwehoreze sente ngu yaguma nakukunda nakake konka abantu bengi bari mu ndagano y'ebiragiro bari mu ahabo kuba committed konka tabari yabo arukundo reason tushikirize tokubara kundaguriza ukabara kunjweko ukabara kurya nanyu ukabara kumpumuruza ukabara kunkwataho ngo ninkunda munagari mbwene kwa kujya tokundana kugumye kubasa kutagumaho okundana nukurekwaho ebikorwa ecya kabiri yajyata mutareka kukunda bagenye cya kashatu yajyata mugume mwishike barire kubi mwishike mureke kuguma mbere ubyonka kureka mwishike n'abareko ecya kana yajyata ubushore muhereze kitinisa umuntu nohurra umuntu hurra urarire munywani wawe heine cyashoba mwargo munte washange nkoko nitorotora sabuni nigishonda shonda debe byo mwanje ko byabe esho muntu ngoka sho muntu wafire ngoka na munywani wawe izire kuzindikira arero wawe yaba ariyo nateka katogoma w'amabondo n'umukera butogo ebintu amukoze nwo yayozya ahandi habwo bo mukazi wajya umuntu wafire we sho muntu eshe byo mwanje bukafa sho muntu eshe naho ntunga ya sho ntunga ebyo ngumbuhe kitinza oshwe ngumbuhe kitinza nugamberera ku by'umukazi wawe hagati y'abantu numugamberera ku by'hagati y'abana be bona shwara inesho betumuntu boshte rero ngo urukunde gumeho nonyonjobora hagati y'abana banye ngo urukunde gumeho oshwere yajya tumuhereze ikitinza nawe ecya gatanu numure abantu babana bo kutangaza nawe numure ecya gatanu cyihagamba nawe yajya ekitabo cy'ubushwere kireke kushiso oriya yajya tetabaza y'umushenge cyanje gumene yaka mbwe ntatubwi yajya ekitabo cy'ubushwere kireke kushiso mwarahera umesho garhanga niwe Fredi ninkushweri wa Angela okuba umukazi wanje w'umushwere ninza kugumana yo kuyahati tuyo mbusinge na rumuna tuyo batungi ningaboro turwire naturi ninza kugumana inkunda kandi ninkurinda okushitya obwo kufakulta nkekera cyo cyarhanga ikirwe ninja kureka abandi bakazibona mbwene bajya ngo kitabo cyo gushwe icyo kushisha kitabo cyo gushwe icyo kushisha mukam agumene mwerinde taritendaga gambero kuri yaro bajuma bashwerene kare murike kwitendaga endagano gira hiro umushogoha ekitabo no mfarasi ondijo aterekama hurra mukazara hurra abantu hurra mu mpurza kahuge ondijo na respecting ekishenge no mfarasi ekitabo agira atereka bawe reka tuzumbu cy'abagenyi atereka tuzumbu cy'abagenyi ekitabo n'umutekateka ngo no mfarasi ekitabo n'ekitanda ekitabo niwe mbweni yabuza mu cy'abagenyi yabuza mu kishaka niwe ekitabo reka kwereza ekitinso mfarasi kandi ukabura ninkushwerwa n'empeteji hurra ninkushwera n'empeteji ninkushwerwa n'empeteji ninkwekitinisa n'ombere gwanje tumfarasi ninkwa n'ebintu byanjye byona n'ekishenge cy'abagenyi nacyo n'ekyanje hatuwaza kumutwara nkaye reka tutaza reka z'ubukiri cy'abagenyi mukama barinde mukama abagize umushana gw'amayishoge mukama barebe nayimo mwigura abahereza ibiko batunga by'umuntu n'ibimbe kandi aba basi mukusimbura abahereza amani tumurkwija ko basa mutene Yesu mwete bombirugwino mururu enda tehaga umutima tuguhaga
mwete Yesu n'umwe kwija kushora mutima gwanyu n'imbiri yanyu akabitera hamutwe mukabona kushikiriza endagane mukama agumene imwe kandi ababase mu izina rya Tate yitwe n'iy'Umwana n'iy'Umwoyo kwera mukama agumene